Naik apaan ini? Naik naga. Panik gua tuh. Iyalah panik masa enggak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haq alaiha naya walaina mutu bi anu basu insyaallah taala minal amin bi rahmatillahi wal karam. Ciki ngendut. Hai Gayung, tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam mengudara, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Hai Gayung. Hey. Ini sekarang kita di rumah nyala-nyala ya, di Trans Studio Cibubur gitu. Jadi lagi bawa bocah kampung. Biasa main di Pun Bambu, gua bawa kemari. Keder tadi masuk ke rumah Bulan. Nyok, langsing. Masih luas ini. Kamera action. Zamannya film kita lagi maju-majunya. Cerita. Uji nyali kita. Naik apaan? Naik kereta naga. Iseng lu sebenarnya gila. Sekarang kita naik kereta ula. Lagi pada ngantri udah kayak orang jarah. Jarak kayak orang jarah ke Cirebon, kagak be. Ya, muka-muka segar dulu, muka-muka segar. Ya lu bayang naik gua mau enggak? Segar. Oke. Coba. Buset, mana gua kagak pakai peci kayak orang di penjara gua. Naik apaan ini? Naik naga. Panik gua tuh. Iyalah panik masa enggak. Doain dah. Doain ya. Oke. Lanjut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haq alaiha naya walaina mutu bi anu basu insyaallah taala minal amin bi rahmatillahi wal karam innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir astaghfirullah ya Allah rabbi ya sattar ya qahar ya aziz ya ghaffar ya Allah ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al basir an najil sirajil munir wa ala alihi washabihi wasallam Allahu akbar kabira la ilaha illallah. Pak gimana, Pak? Kecil, gua kata kayak apa? Tapi kayak kiamat pas gua naik gituan kayak kiamat. Apa yang gua baca? Aduh, gak harap tahu sih. Sampai takbiran gua baca tadi ya. Iya, Bang. Kayak kiamat ya. As-sholatu Tidak gua baca. Jangan hari kamu bisa tantau ya. sampai Solo. Naik nggak bocah? Hah? Naik, terus naik. Lu selamat gua. Lu naik ya? Naik lu. Naik lah. Ya. Nama Allah, nama apa udah gue sebut-sebutin. Cemen lo. Cemen dia. Cemen. Penting mah diem bae, diem. Tim lapar. Kalau kita sendirian bisa gua, naik kan? Gak ada temennya dia. Gak temennya parah bener emang. Kagak laki-laki gua. Yaudah yuk. Aduh, gua masih pusing mah. Taksi yuk. Antrian obat sudah dimulai. Bapak-bapak yang udah ngantri obat silakan langsung masuk ya Pak. Pak Dio. Satu-satu Pak Dio, Pak Kikoy, Diki, Dugul, Paras, Dwi ya. Iya, Kita di alam maya. kita mau ke planet Park. Iya, coba. TV-nya nggak ganti-ganti. Kayak lagi di film Power Ranger ya. Kita. Jangan. Ayo kita ke dalam. Nih gedung-gedung. Ya. Itu kayak di Grogol. Ya. Dia roller coaster lagi nggak apa-apa? Gak apa-apa naik taksi. Anak kecil. Buset kita pergi jarah ini nyampe. Jauh juga kawan. Ayo Gayung kita jajal naik naga. Lihat apa ini besi. Kayak nungguin tiket kereta zaman dulu begini, lagi zaman Abu Demen. Karena kita balang
walang naik taksi. Walang naik taksi. Ya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Buat balang. Besi mulus ini, Wi. Film apa tuh? Film itu doang. Ayo, 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 ayo. Jauh amat ya. Assalamualaikum. Sini, sini, ada yang ngomong. Itu sih ini. Cecep. Buset. Jarak kita. Jarak. Ayo. Nah, kita nonton bulan. Bulan. Tahu amat sih, Pak. Tahu dia mau diculik kemana. Udah kayak ada ruang. Naik kereta ular. Kita naik kereta lagi. Ya. Cuman kita di luar angkasa sekarang. Planet ya. Ya Allah, ya Allah. Allah wujud kita baka muhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsi wahdaniyah kutrai radal hayun sama basar kalam muqaddiran dengan kalimat hayat samian basir udah kalimat astagfirullahaladzim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram Allahumma iftah lana abwaabal khair Allahumma iftah lana abwaabas salamah ya Rasulullah Allahu Akbar la ilaha illallah wa'dah wa la na'budu ilaihiyah Allahu Akbar kabira sallu la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam la ilaha ya ayuhal khadirun idza khatiba ala mimbar summa khataba fala tatahaddatsu ahadakum fama yatatakallam faqad laqa fama laqa fala jum'atalah hansitu wasma'u ayati ibadallah. Mana? Mana? Mantap, mantap. Kacau. Gimana, Pak? Ada segala bulan. Coba kalau bila. Wih, pada dari mana ini bocah? Ya Allah. Dari planet Mars. Allahu Akbar. Lagi di mana? Mana gua tahu. Buset bocah kampung biasa main di pun bambu loh. Mari. Ini kita nyasar. Oke, ada ini enggak apa-apa. Kita main air yuk. Jurassic Park, Jurassic. Jurassic yuk. Jurassic apa? Yang Air. Jurassic. Tapi lagi tadi. Apa? Kayak tadi lagi. Enggak, kita cuma gitu. Ulang-ulangan lagi. Ya. Ini kita mau kemana sih? Gue bingung. Banyak banget. Main dingdong. Agak ada dingdong ini mah. Di situ kita nonton Superman kali. Oh iya ini. Gue insecure gila. Ke tempat gini kagak ngerti gue. Tanya abang-abang itu, bang ini apaan sih? Gitu. Biasanya pasar malam pasir putih. Iya paling gue pasar Kebayoran. Ini masuk kemari. Kirain gue Iron Man lagi cuci muka. Gue aja lagi nanya. Nanti di dalam kita nonton film Wonder Woman pakai kacamata 3 dimensi. Nanti kursinya ada gerakan khusus dari kursinya dan juga efek-efek. Oh gitu. Nonton. Ayo. Nonton film. Tapi 3 dimensi. Emang boleh pakai kamera gitu? Gue jadi pakai kacamata gue. Kacamata ular. Ini sebenarnya kita nonton sidul apa? Lah orang banyak amat. Kita ngapain emang? Gue mah bener nih gue sejak bujek gue baru kemari sampai mampus gue baru kemari bener. Kata gue enak kan misbar. Awan. Layar tancap. Film Berry Prima. Di sini Superman film. Tempat yang mau bongkar tadi. Mana tuh? Bongkar di bawah, Mas. Mas,
Kalau ngomongnya di mana? Ujung sana. Terima kasih ya. Mana? Gue yang mana? Gue yang ini, Wi. Apa ini? Ya. Ya, lu di mana? Gue ya, yuk. Pakai yang mana ya? Ayo, Rat, ngomong, Rat. Masih yang gedean, Pak. Gitu. Nah, permainannya seru-seru di Trans Studio Cibubur. Langsung aja mau main ke Trans Studio Cibubur, main di Madrid ya. Oke. Pakai helm, Pak. Nah, jadi hari ini kita mau balapan sama teman-teman. Gitu. Langsung aja saksikan balapan juga di MotoGP. Masuk comberan, maklum deh, baru jadi figuran. Kesian amat. Sebelum beduk subuh, gue udah bangun, mesti udah ada di tempat location. Lagi terik panas, dijemur sampai hitam, dibentak dan dimaki ame sutradara. Cut. Biar semua bilang gue nggak bisa main. Selesai kontrak gue cari peranan lain. Pokoknya